hari amasengesho njya nibuka twigeze gusenga, usibye ko hano hari abantu baba baranabibonye si igitangaza, tugasengera ahantu hatari mu rusengero, ahantu hanze hasanzwe, twasenga mu ijoro ibyatsi bikaka, amashami y'ibiti akaka, nibyake ngo bihinduke amakara cyangwa ivu, ariko bikaka, tukabitahana ibintu nk'ibi byaka, twagera mu rugo bikazima, ariko tugasengera ahantu haka. Imana ikatubwira ngo cyari ikimenyetso narimbaye kugira ngo mbereke ko ndi kumwe namwe. Tureba abantu baba barabibonye muri iri teraniro bigeze gusengera ahantu ibyatsi bikaka, urabona badahari benshi, uwababaza ngo muheruka kubibona ryari? Musengeye ahantu ibyatsi nk'ibyo bikaka, mubiheruka vuba? Byatewe n'iki? Ntabwo Imana yagiye. Isoko abera bavomagaho iby'agaciro na n'uyu munsi iracyadudubiza, ahubwo ni twebwe twabuze. Naho Imana yo uko yari iri kera na n'uyu munsi ni kwiri. Reka mbaho urugero, njyewe nigeze gukira, nigeze kuba umukire unatangaje. Kubera iki? Nigeze kujya mpagarara imbere y'iteraniro nk'uko mbari imbere, taburi kaza nkajya mbwiriza ibyo soma. Ibyo byambayeho kuva muri 2007, najya imbere y'abantu nk'uko mbari imbere, taburi kaza nkabwiriza ibyo soma. 2007 Imana irambwira ngo uzajya unjya imbere y'abantu, taburize ubwiriza ibyo usoma. Kuva mbageze imbere kugeza nsoje kwigisha, taburi kagiza. 2007 taburi raza, 2008 taburi raza, 2009 ndavuga ninjye sinzongera gusenga. Hajya asenga bari abatabona taburo, njyewe nta masengesho nzongera. Ubwibone buranyinjira na taburo nyisezera, amasengesho nyavaho pe. Hajya nigisha nasenga, kajya imbere y'abantu ntasenze. Imana rero n'umutunzi w'imbabazi, muri icyo gihe taburo yarazaga. 2009 amasengesho ndayihorera, 2010 amasengesho ndayareka, 2011 mu kwezi kwa mbere tariki 17 turi muri niba ture mu gitondo, umukecuru w'umukene soje kwigisha aranyitegereza, arambwira ati mukozi w'Imana, Imana irambwiye ngo warayitaye nayo izaguta isoni zigukore. Ndamureba ukuntu ari umukene, ndeba n'ukuntu taburo yanjye yari yaje, ndavuga neza zakererese, ndamusuzugura, arabibona ko musuzuguye. Haciyemo agahe gato, tariki 11 z'ukwa kabiri muri uwo mwaka wa 2011 njya kwigisha muri kaminuza nk'uko namenyereye. Nari mfite ukuntu ninjira abanyeshuri bakazamura udutambaro, bakazamura amaboko, bakavuga bati haje wa mwigisha wigisha udasoma Bibiliya yose yayifashe mu mutwe. Ubwibone bukanyuzura, agatuza nkakabyimbya kakangana nk'akaseromba, ngo sinjya soma Bibiliya ngo nayifashe mu mutwe. Ubwibone buranyuzura neza. Tariki 11 z'ukwa kabiri ubu nayihinduye itariki yanjye y'amavuko kugira ngo ntazibagirwe ibyambayeho, cyane cyane ko itariki navukiyeho nazo nzi. Ndazamuka ngo njye kwigisha, magarara kuri podium hejuru, uburi hejuru abanyeshuri bakuri hasi bose bareba, bari benshi cyane. Niyagera batangira kuvuza induru, barakomera bakoma mu mashyi nyine ngo banyereke ko banyishimiye. Uwo munsi Imana yari yateguye kunguza isoni. Ndavuga nti nyine numvaga niteguye ko taburi igiye kugaruka nk'uko bisanzwe. Ntera haleluya, ni haleluya, negereza taburo ndaheba. Navugaga haleluya rimwe mbere, taburi ikaba yaje. Ndavuga ni bari abayitere, barayitera taburo niyaza. Ni bari nabo bayitere, barayitera taburo niyaza. Mpita nibuka ijambo Feredi yanayambwiye. Nibuka ijambo wa mukecuru yambwiye, ambwira ngo Imana warayitaye nawe izaguta isoni zigukore. Shaka aho nsoma ndahabura, ndavuga ni dusome Yeremiya. Shaka Yeremiya muri Bibiliya, Yeremiya ndamubura.
najya kureba Bibiliya nkaba ngeze mu itangiriro, navuga nitujye muri Yeremiya nkaba ngeze mu byahishuwe, Bibiliya ndayigaragura, Yeremiya ndamubura. Niho yase Yeremiya ni Yesaya, nshaka Yesaya ndamubura. Numvise isoni zinyishe, nora Bibiliya njya kwiyicarira. Perezida wa sepu yitwaga Karibu arahaguruka araza bari bubigishiriza. Teraniro rirangiye baramperekeza. Tugeze imbere ya Foko yari Huye, imbere ya hoteli Foko, umukobwa umwe kwihangana biramunanira yifata gutya muri kaburimbo. Atari ku bundi mukozi w'Imana, ko duheruka uri muzima wapfuye ryari? Iryo jambo ryambabaje kurenze byari byambayeho. Mpita mbabwira ngo mwisubireyo ndijyana. Ngenda navuga nubise umutwe, nirukira mu gashyamba nasengeragamo kera. Mageze nicarayo ndavuga ni rero Mana, ni ntabwo nzava aha ngaha taburo yanjye itagarutse, ni taburo yanjye igomba kuza ahantu meruka mu myaka 4 yashize. Subirayo yengo taburo iragaruka. Umunsi wa mbere taburo ntiyaza, umunsi wa kabiri taburo ntiyaza, umunsi wa gatatu nzara inyishe nditahira. Ngeze mu nzira numva ijwi rimpamagara ngo Batiste we, ni Karame. Ijwi rirambwira ngo iyo utaye kugira ngo utore birarushya, iyo utaye kugira ngo utore birarushya, taburo yawe ntabwo izongera gupfa kugaruka. Irambwira ngo nzajya nyiguha nk'ikimenyetso cy'uko nyiri kumwe nawe, ariko ntabwo izongera kuza nka mbere. Ubu ngubu taburo yije iza nk'amasegonda 5 yonyine, najya gutinzaho amaso ngira ngo byabaye nka mbere, igahita yizinga ikigendera. Kandi ayo masegonda 5 nayo biba byamvunye, mba nasenze amasengesho akenda kumpitana. Munyumve torero, iyo utaye iby'Imana kugira ngo bitore birarushya.